amasa in ka chenala kalo lom le tak chawa marina I thina chungchanga boru kan zela mani lo khan pu RLP kan pui pilal tan pui khan tan sila tanga no chuak tu te in soi fia turin high court hiala athenti kan ria hemi thlen thu hi tan sil khotlang throi tu te tan sil local council te hian social media kal tlanga ria lo mu in anlung oi lo khop maya chuwang chuan tan sil local council le all NGO meeting te chuan press release aron siam ta a hei engtin nge aron siam dan kan share chuk don ani athu puya hian tan sil local council le all NGO ten thu chuan siam aron tiani diklo taka min pu na hi atop thling kan do zel don ti inaron ziaka tan sil local council and all NGO trangkop ani voin February ni somni paruk sani somni paruk hian marina la chan chui thatu nia police tan an chui chua RLP ka tan sil veng puite in hal le achung te no chua chung changa thil thleng kai noya RLP ka nu pui lal tan puin high court thu boi siam saka adil na tenen soi fiana noi tar la nang hian tan sil local council le all NGO te chuan thu chu in troman siam aron tiani PR tan sil local council and all NGO meeting ni somni paruk February sani somni paruk nula marina la chan chui tol thina kal zel chung changa pu RLP ka late nupui pilal tan puin high court a sarkar le khotlang throi tu te laka case siam saka dil na chu social media kal tanga mule ria riat ania he thu hi tan sil local council le all NGO ni somni panga February sani somni paruk thu khom chuan angai thu takin poya ti hle a zawra mi puite hna thil thlen dan dik tak pon chhuat tulin a ria hetiang hian thu chu a siamani nula marina lal chan chui thina chungchang hi atira tangin Mizoram police ten ngor taka an chuya wangin an nu chui ti boi thei zonga malak le thu chu reng reng tan sil local council le all NGO thu khom chuan nei lo tha ti a he tual thina tuar tu le poi khoi tu niarin hlal hi tan sil kho le tui an ni wangin film khur taka mala in thu bel chian dol lo le khwal thu thang boruak ti pun lun thei laka in veng reng chungin ma ala thina ni nu chui tu kan police ten thanem ngai taka ma an lang na chuan om kan ti hle January ni somni pasari thole nia Mizoram police in marina I tual thina chungchanga press statement a chozan khan veng mi pui pung khom thinrim kham dai tumin boruak monom taka kalpui tumin palai na khotlang khoi tu te hian an thoka voitam ban pharin insum ram turin mipui an nge na mipui thinrim zong zong khap dai thailo ma se pu RLP ka te in lu lai le an bung ro te po himdam taka vengin bunga thiar chu ani poin veng ram ri thlengin an thla liam thlap ani poi khoi velo ten an tor hlawa na sataka banan pharawanga social na diriam na le rilu hliam po adam felma a an hma ngai tak le du sak taka tual thina tur tu chungte min mei po veng lei theilawa an dom ram ten an non king le tamei le mi pui thin rim thil tia a khoi hot tu le a mei jang hlap tu ang maya pu kan ni hi kan pom dam theilawa a top thlengin tan sil khotlang hi kan kal zel don ani tin January ni somni pasari zana thil thenga hian pu RLP ka te chung sahim na tur ngai tu ania hemi zan po hian tan sil local council kai hroina in all NGO emergency meeting nei ania heta hian Paul ayote kan telvek bokani kan thu chuak le roral po a hun lai min zela poi khoi na le tharum thona punlun tur ven na atan le mipui thinrim so sang lutuk ben de na ta na ti le re lani hetianga diklo taka min pu na hi tan sil local council le all NGO te chuan ato phlengin kan do zel don ani PR official le kha hi kan chi travel le rang rangang nula marinal chan chui tol thina kal zel chungchanga
pu RLP ka late nupui pilatran puin High Court a sarkar le khotlang hroi tu telaka case siam sak adil na chu social media kal tlanga mu le hriat ani a he thu hi Tamsil Local Council le OLNGO ni somni panga February sani somni paru thu khom chuan angai thu takin poyati le a zoram mi puite hna thil thlen dan diktak pon chuatul in na ri a hetiang hian thu chu siam nulam renal chan chui tol thina chungchang hi ati ratangin Mizoram Police den ngor taka an chui wangin an nu chui ti boy thei zonga malak le thu chu reng reng Tamsil Local Council le OLNGO thu khom chuan nei lo tha atia he tol thina tur tu le poi khoi tu niarin lal hi Tamsil kho le tui an nia wangin film khur taka mala in thu bel chen dol lo le khol thu thang boruak ti punlun thei laka in veng rang chungin ma ala thina ni nu chui tu kan police dan thanem ngai taka ma an la na chuanom kan ti hle January ni somni pasari thole nia Mizoram Police in Marinai 12 thina chungchanga press statement acho jan khan vengmi pui thu khom thin rim khap dai tumin boruak monam taka kalpui tumin palai na khotlang khroi tu te hian an thoka voi tamban pharin sum in sum phram turin mipuyan nge na mipui thin rim zong khap dai thailo ma se pu RLP ka te in lo lai le an bung ruwa te po him taka vengin bung ro thiar chua ni poin veng ram ri thlengin an thlaliam thlapani poi khoi velo ten an tor hlawa na sataka banan pharawanga social na diriam na le ril ru liam po adam fel ma a an ma ngai tak le du sak taka tol thina tur tu chung te mit mei po veng nei theilawa an dom ram ten an non khing le ta mai le mi pui thin rim thil tia a huai ho tu le amai jang hlap tu ang maya pu kan ni hi kan pom dam theilawa a top thlengin Tamsil khotlang hi kan kal zel don ani ti in ti hian press statement aron chu ani hemi an thu chu hi adik vil chun ka ria mi puin chim tum ang reng dewa anom lai po khan khotlang hroi tu tele police te khan an veng na sakho maya a hun lai khan khami wang khan mi pui te po an thin rim hil zo kani kha engpo ni se pu RLP ka nupuin High Court a athlen nuwa Tamsil Local Council tele OLNGO ten PR aron siam chuak te hiala diglo taka pu na hi atop thleng tran ral rai antumani eng po ni se he thina chungchang kai hnoya borok tharte alo lom le ni chuan kain update sak le zeldonia